Hai teman-teman, kembali lagi bersama Tati di sini. Main petak umpet yuk sama Tati. Nanti Tati yang sembunyi ya. Teman-teman tutup matanya. Hitungan ketiga buka matanya ya. Yuk mulai yuk. Tutup matanya ya. 1, 2, 3. Yuk buka matanya yuk. Wah, pintar sekali teman-teman Tati. Yaudah, kita ke level berikutnya ya. Tati bakal semakin lebih susah. Yuk. Udah di level berikutnya nih. Kita mulai ya. Untuk matanya dulu. Udah belum? Yuk mulai yuk. 1, 2, 3. Wah, pintar sekali teman-teman Tati. Sampai ketahuan mulu dari tadi. Sip lah, Tati akuin teman-teman Tati emang paling pintar. Oh iya, Tati pamit dulu ya teman-teman. Besok kita bertemu lagi. Jangan lupa subscribe ya, biar besok kalau Tati ada mainan lagi kalian bisa tahu. Dadah teman-teman. Turn up the place and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it fun. Then we mash up the place, turn up the place and make some sound. Why run?